سروكن أحمد عندما قوميتاتي كلي اتفاقي سياسة ديمقراطية كونغرستار ببونيا هاتنا شورشا نوزدهي تيرمه شورشا جن از الحموشني كرد وبيك هاتيا بقشتي سوري از بيروست كم نها هجر ام وجهرين خبات دبلوماسي دقادة يعني ام بيشن شورشا روش آوادا شورشا سوري بقشتي دا برياوي چي خباتك هاتيا مشاندن ام هنكي ديروكاويا في خباتي وكدس كفتيه كي شورشي ام بر راكينن تتي دبلوماسي خباتكي ولوا خود سبيري سر كاركي ريخستني يعني وكا دنجو دنجو ورسم ويني شورشيا وخد رادق هنيك وكاربي راستي تيساندنكي للسروي قادي بدي مشاندن راستي خباتي دبلوماسي جي خباتكي أبقاسي رولك جرين د شورشي دا داليستاندن دا أسطا هريمي بوني دا وجهران دا أسطا جيهاني دا بلكي دسبيكا نافكرناوي دبلوماسي بومد كونغري داوي دا وكتي كلي اتفاقي سياسة ديمقراطيك ناف لقوميتا خوا يك وكا رهندي نتوا ديمقراطيك ياكو خباتي كونغراستار خود سبيري السر مناوي وجهراج بالراستي دبلوماسي وك خباتكي فرمية دنا برا دولتا دا لأن خباتي هري زيدتر دماد دنا مشاندن خباتي اتفاقي وهفقرتني ام دنا مشاندن بتيبت بريخستنين جنارة بقل وتكوشين فانين جيهاني را لسروي أساسي وكناف وكتيجين هاتا بجهرتن خبات دبلوماسي بلكي كونغراستار يعني هركس تزاني كو دامزراندناوي 2005 هاتا دامزراندن خباتكي وشارتي تكوشينك جواكي دامشاندن بريخستنا قلكي بريخستنا جنا كو راستي بو زمينة آوا كرنا شورشا روش آوا د شورشا نوزده تيرمه دا يكمين يعني سازين هاتي آوا كرن قادين قادي شورشي وكا يكي تياستار سازيه كا دناف جواكي دا هاتبو ناس كرن و بشتاربونا جند حمو آواي دا هاتا چي كرن آليوي ريخستني راسي أفبو لآلية دبلوماسي أمبيشن دوي دما بريا شورشي دا هبو راستي أو نبو يعني شبر خباتكي دبلوماسي خباتكي تدي ديار كرن تدي خويا كرن تدنجي خوا نريني خوا تدي جدر فرا نيشاندان او درفتي دوي دمي بريا شورشي دا نبو شبر خباتي دهاتي كرن هم فشارتي بو هم قلق كسايتين كودوي خباتي دا كارت كان راستي تونتي قرتني دهاتنا كرن او درفتي كو امرنجي خوي نرينا خويا شورشي بدنا ناس كرن نا خباتكي دقادك ام جار جار بيشن دبلوماسيا جواكي يا كو راستي تتقلرا بخوا زمينكي جوهرتنو وجوهرتني ددي چي كرن اوش زمينجي بو هيزكا بآواكرنا شورشي جنان حاضر و آمده دقلق قادادا جه بگرن یک شواشي دبلوماسي لدرفتي هري مزن دقادة دبلوماسي دا چاوا هاتا بگرن راستيا خودشي يعني هم امبيشن جنا كرد يعني دا شورشي دا خود سبيري سر ميراسي ديروكي ين تفجرا جنا كرد يا تفجرا جنا كرد يا آزاد كوراستي دانسينكا د امبيشن دقادك جيهاني بقلي كرد بتكوشينا جنا كرد ابو ناسكرن يعني او زمينا آواكر هبو يا ديشي امبيشن باندورا راستيا جني كردين جواكا كرديا لروش آوا بفكر وفلسفيا سروكاتي هاتبو شكرن هناكي او دانسينك كو هاتبو شكرن ليه هركس شي دزاني كو انجام سياسة هجموني جيهاني كومبلوال سروكاتي هاتا كرن او تفقرا بكاكي وكاليستا تروري دا هاتبو يعني خستن او شي هناكي راستيا جلك تكوشينا كو برانبري
خاک و ئەس بێژم ئازادیا خۆدا دەدا نیشاندن ئەو ڕوڕەشیە جیهانیە ڕاستیە خوا ئەو دابۆ خویاکردن لێ تەفگەراژن هەر خۆ سپارتیا تەکۆشینەکە تەفگەرە ئازادیاشن ji bo wêjê ew zemîna ku danasîna tekoşîna jin serokatî her dibêje dema me dest pêkiriye me bi Kurdistaneke bin dest pêkiriye heta tekoşîna me ya bi sala me îdî danasîn bi cîhanê Kurdistaneke gelek heye hebûnek heye yani şerê ku rastî hebûn were diyar kirin ew hebûna hatî diyar kirin ew tekoşîna bi dehê sala li çiyayê Kurdistanê hatî kirin di qada diplomasiya jin de jî di qada Ewropayî de ew zemîn de bû ava kirin lê di roj ava de rastî ew zemîn nebû yani di beriya şoreşê de di destpêka şoreşê de bi tekoşîna beramberî Daişê ku li Kobanê dest pê kirî û tekoşîneke bê hampa hatî meşandin di bedela wê de jî şehîdarî Mîrkan weke semboleke cîhanî hate nîşandan ku heta roja îrojî Kobanê roja wê ya rizgariyê gelek welatên cîhanî weke rojeke cîhanî hatiye diyar kirin û bi pêşenigtiya jina di alî leşkerî de qadên siyasî diplomasî û jin jî û deriyên diplomasiyê cîhanî bi medan vekirin ji ber rastî artêşên herî mezin nikarîbûn berxwe bidin yani ew YouTube ya ku tirsa ava kirbû Daişê di dilê gelan de ku beriya bigihê cihekê jî artêşên mezin jî cih di berdanê diçûn ew qasî jinên Kurd karîbûn berxwe bidin bi imkan û hêzê herî kêm karîbûn bibine sembol û ev ne tenê em dikarin bêjin şerekî leşkerî bû rastî şerekî şikandina nerînên ku li jinan dimezînin tenê di qada civakî dekarê di malbatê de xebatekê bike ne jin dikarî qada siyasî de jî xebat kê qada diplomasî de û leşkerî de di hemû qada de yani em bêjin hem şoreşeke hişmendî bû hem şoreşeke siyasî bû diplomasî bû leşkerî bû ji bo vê yekê jî ew deriyê diplomasî rêdana me em sîstema xwe ya rêveberiya xwe ser bitine ava kirin xebatê jina ku modêla şoreşa jin û îdî bi şoreşa jin hate naskirin dema bi şoreşa jin hate naskirin û tekoşîna beramberî Daişê îdî kesên ku rastî xwestin vê şoreşê naskin tekoşîneke beramberî hêzeke tariya ew qasî ser çi îdeolojiyê xwe dispêrê ma hele ne tenê leşkerî û bi hêza quwetê ev jin tevgerane ne hêzeke waya îdeolojî hêzeke fikrî rêxistineke civakî çawa jina bi çi hêzê tevî vê artêşê bûna çi asta waya rêxistin bûyînê helbete zemîneke wêya بهێز عالیە هشمەندی de heye dakariya beramberî vê xeteriyê tekoşînekê bidêmeşandin rastî şandeyê ku hatin di wê demê de xwestin ne îdî tenê yepejê naskin xwestin qedawya rêxistinî fêm bkin استراتیجی و ایدئولوژیا rizgariya jin ku herêm xweser didê meşandin naskin rastî belkî bijina Kurd dest pê kir yani kongrasta pêşengtiya vê kir ku derbasbûna jina qada leşkerî de weke gelek qadî wê dî jî hûn edalet ji qadên yekemîn hatine ava kirin çand û huner diplomasî hinekî derenigma ji vê qadê yani 2013 hate damezrandin lê partiyê siyasî xebatekî siyasî dane meşandin jin partiyê siyasî weke PYD xebatekî siyasî di asta wê diplomasî de hate meşandin di roj ava de yani heger em behskin lê di asta jin de rastî piştî avakirina xwe ya rêxistinî û komîna û meclisên herîmî xweberdana nav civakê giştî hinek pirsgirêkên civakî çareserkirin silh ava kirin mala jin ava kirin ziman yani xebatekî wilo di rêveberiya xweser de jî roleke serekilê istin îdî bingeheke wê ya rastî balkêş çêbû kesên ku dihatine roj ava dixwestin naskin
دخست الناس كمثلا آدیوی هشمندی چاو جنا کاریه تبی شورشی به خلصر چه میراث سپارتیا چاو اف ایدی دیپلماسی بو ضرورت کوری آوا کنن راستیش بو وی راستی بگلین جهانی بدین اسکرن اینها بجنا کرد دست بیکر بو بس هردم جی بانگاما و هردم جی وکا مبدأ پرنسیب کو امسر خبات کن امنش بو جنا کرد تنید کن وکا جن دوسا کمایا یک جهانی هيا جنك الكودي تعدلتي تعدل سلمتي للسروي أساسي تبلي كرنا جنين عرب جنين سوريان جنين أرمان بيك هاتيا قشتي راسي وكا موديلك إيدي بهفر بهيز ببن أو موديل مكاريا دباكرو روشلاتي سوريدا أم بسر بخنج بويجي أم بيشن ده حمو قادادا إيدي بشتاربونا حموشنا جيون نها أف موديل آلیه وی ریفبریه وک مدلا هفسروکاتیه وک مدلا کوتاه جن سری صدیق بینچی وک مدلا جن بشتربونا حمو قادشیانه ایتی وک نمونه دگلک زاننگه جهانی دجیتی ندیدن اف دیپلماسی خباتک بچرنگی گرین دیپلماسی چی بون دانسینن د اصلا دیپلماسی دا مكاريا أمخوا نهاد يعني دفيد مي شورش دا زحمتي مي هلبة هون يعني أفكرنا انفرماسيوني مجارك جلك جرين كود دبلوماسي دا شوا خباتي أمتكن بلكي 2004 دا راپرينك كرد شيبو بيوستي ديت كو آلي خوي ريخستني وسياسي أفابكي لآلية دبلوماسيا وقص مع آلية راجهاندني دا نبو دا آلية انفرماسيوني دا نبو ام هريمي مان چه مجارك چه دبو ام تفلتصي ناف خدا لآلية دبلوماسي دا ايدي ما مجاري خوش هريم بوني در خست مكره ناف نتوي بون يعني دا آلية ناف نتوي دا پرنسيبكم ايرو باندكن نتني باندكن وك بروجيكا ام پی باورن توریه که ام پی باورن نه پیک آنینا ویشی گنجاوا و ما پیک آنیا هلا د جغرافیت که وکروش هلاتا نابین کو اقا سیستمی نتو دولت اقا سی نباوری دموکراسی نباوری برولاشن مدل که جوی دروشه که ولوده عجيب هذا دين الدنيا بلكي دولتين هري خوا ديمقراطيتن هري ديتن كو رولا جندانا و راستي جن بشتاري برلمان دبن بشتاري جهي برياري دبن وان دولتا بخوشي دهات قوتا ما وام ضرباس كرنا سري سركفتنا وموديلا ويا جنا بلكي تقاضي لشكري دا دقلك جهادا سرت كفن دقلك جهادا بنت كفن ام روشك نورمالا حمو ولات شيانتكن لموديلا ويا جن وكاريا قافنا كو ام دولتي هري ديمقراط ما راستي بي باورجي ما نكهانتي افي قافي موديلي راستي جن حمو قاضي دا دروشك يعني ام هم د آلیه خوی خوندنی دا جن هردم رولی وی جدا بون هم عادات و تقالید هم تندیا قانونیا سرمد هاتا کرن هم باندورا اولال سرما جارك دا يعني جن ولا دركفي د روشك ولو بليسي راستي شانده دهاتن قلق برتوك چي کرن ماشي هردم هول دا يعني ام زماني خب قلق زمانه هول بدن انفرماسيونا خب حفظ زمانه جاري شي بكن باسباني بالماني بانجليزي بفرنسي بعربي بكردي دا ام كاربن راستي دنجي خب بكهن جهاني ما قلق جاره انفرماسيونا خد هول دايا لي قلق جاره يعني شاندين كودهاتن شي او آلي كاري كرن برتوك شي كرن بلقى فيلم شي كرن و او شي باندور بود جهي چويدا نها اف چه باندور کرد استا ناف نتویدا خباتك دام شاندن كو ايدي شورشا من ما بحرامة تنيما بو بحرا قشتي جيهاني و اف ريو درين كو تبليبونا انترناسيونالا د شورشي دا چي ببي قلق جنين تكوشين فان بانگا آزادي و دموقراسيت كن دولاتي هري ديمقراط خود دنا نشان كرن دقوتن نأبا خواستكي ما آزاديا خود فردا نديت
هاتن تبلیبونا خویا شورش الور چکرن تبیه پجیبون به سالین دم دریش به مرمان واجی پرتوک و دوسیا و جانا لیکولین خوی زاننگه هاجی لسر شورش چکرن و اوجی بون بنگه دما و گرانا ولاتی خوشی بونه پشتوانه و پشکره دوزا و شورش ما یعنی شبرچه گوتن اف مدل سر بکوی دیواتا هیویه که جبو دستکفتیه وکه دستکفتیه گشتی تکوشینا جن یا جیهانیه و هیویه که دده که راستی بهیزا جن ام دکارن آوکری آشیتی و دموقراسی دهرمی گشتی دبن جبوشی اف تفلیبونا انترناسیونالا گلک چی بو نها درینه شماره هاتنه فکرین مجی ام گلک تفی گلک انسیاتیف روشلاتا نافین بون یعنی خباتی مسر چه آستی تیمشاندن آستک نافخوییه یعنی آستک نافخویی یعنی ام بیشن هرمی وکه بجواکی را ام ددن مشاندن هری زیده ریوبریه کنگراس دار دناف جواکی ده هنه سازین علاقه دایری هنه یادی د آستا مثلا ام بیشن نتویده تیمشاندن آستا نوتوی ام وکه گلی کرد هر چار پارچه کردستانی ده چه خباتی دمشاندن چاره نوسامه کرد چاویا وکه هندبینن روشا کردین با کرد پیواجوا آشتیه ده چیا یان گرتنین سیاسیه تینه چی گرن روش هلات راپرینه که هاتیا آوا کرن راپرینا جنشیان آزادی ام چقا کارن دستک بدن روشا جنی باشوری کردستانی شین گاله جبوید اصلا نتویده انسیاتیفی می خباتی که امدن مشاندن کنگره نتویه جنشی چی بو نرینا میا جنا کرد چارنوسا سوریه ده چی بو یا دیشید اصلا سوری ده خباتی مهیه ده اصلا سوری ده ام نوک گلکی دبیشن ام هیزک یان ام پارچه گرن نه راسته ام هیزک چارنوسا خواه به چارنوسا جنین سوری را دبینن دستکفتیه که ایرو راستی پیواجوا انتگره ده ام راستی خطریاتین راستی هم دخوازن و دستکفتیه جنی سوری توی دبن دستورا همدمیه سوری ده بیشبر هگر او نبی دستوره که وری نویساندن اباندوره که سرمت که جبوی خباته که مید آستا سوری ده هیا خباته که مید آستا روشلات ناوین ده هیا ام ده گلک انسیاتیف روشلات ناوین ده جهد گرن و خباته که مید آستا جیهانی ده هیا نها ده آستا جیهانی بلکه نتنی اروپایی نه بلکه هاتنین دست پیکیج آستا اروپا هنکی آزادیا ویا آخافتن نرین بهتر هیا لی اف برفرهتر بو ایروش اسپانیا تین جمع ایرو لاتین امریکا تین جو استرالیا تین خباده که اوقاسی راستی برفره بوا یعنی بریا چند هیفا خباده که ابیای الله هاتا کرن لاتین امریکا بشتر بونا مجی چی بو سرمجاری کنفدرالیا دموقراطیک اموال کشنه قردنسیونه کنگرس سر حاضر بو وکی دی اسپانیا سر لیدانی و چه دبن جو اروپا بگشتی نه هنه که دروشلاتا ناوین ده زحمتی ما چبون دروشلاتا ناوین ده آلی چونو هاتن